Papua! Bisana live di blog ata bisa seminolate. Bisa seminolate live lo ground blog ata. Bisa seminolate la singar lo nem lo parata lo we. Papua! Bisa iga manu are mista lo nar lab le sar ground. Bisa Papua ni gani mantu are mista I Papua mantu are mista. Bisa osem this la place. Em good la place. Em la place no good. Iga man stop na place em stop. But narob lo man yung loksi ground lo narob lo man. Pasin em no straight. New agreement 1962 em no straight. Lo ay bloga taman em no straight. Ay blivete nation no stop em no straight. Sa pasin em bloga em no straight. Ina nation yung gaman. Yung ground lo man natin stop. Papua! Papua! Thank you. Papua! Bisa na live di blog ata bisa seminolate. Bisa seminolate live lo ground blog ata. Bisa seminolate la singar lo nem lo parata lo we. Papua! Bisa iga manu are mista lo nar lab le sar ground. Bisa Papua ni gani mantu are mista I Papua mantu are mista. Bisa osem this la place. Em good la place. Em la place no good. Iga man stop na place em stop. But narob lo man yung loksi ground lo narob lo man. Pasin em no straight. New agreement 1962 em no straight. Lo ay bloga taman em no straight. Ay blivete nation no stop em no straight. Sa pasin em bloga em no straight. Ina nation yung gaman. Yung ground lo man natin stop. Papua! Papua! Thank you. Okay. Ayo, ibu lagi, maju. Papua! Papua! Indonesia! Indonesia! Kepada Bapak Jokowi yang terhormat, kami bangsa Papua mulai dari wanita sampai pria minta kembalikan ke lautan kami. Banyak sudah engkau musnahkan kami. Engkau isap darah kami. Engkau bagaikan lintah isap darah bangsa Papua. Bangsa merampas hak Jakarta tidak. Kami minta kelautan kami dikembalikan. Apa maksudnya Bapak Presiden Jokowi turunkan personel yang 25.000 sekian di tanah Papua? Sekarang ini. Kami tidak isap minta hak apa atau merampas itu Jakarta atau mau membunuh itu Bapak Jokowi, tidak. Kami minta kedaulatan kami. Sekarang ini Bapak telah turunkan banyak personil di tanah Papua. Mau masuk ke Wamena, maksudnya apa? Itu untuk apa? Kami bangsa Papua tidak sama kulit dengan Bapak Jokowi. Hitam kulit kami, keriting rambut kami. Kami minta kembalikan kedaulatan kami. Segera dikembalikan. Segera dikembalikan. Habis sidang PBB, kami minta Bapak tolong mengerti kami baik-baik. Kembalikan kedaulatan kami. Sekian dan terima kasih. Papua! Ya, sambung. Bapak Presiden yang mulia, semua apa yang Bapak Presiden jalankan di dalam sidang umum PBB sangat indah. Open Victoria Pusat mendukung. Pertanyaan adalah mengapakah 25.000 pasukan sudah kepung semua pertahanan Open Nasional yang sedang mempertahankan kedaulatannya sendiri? Mengapakah TNI mengepung markas Victoria? Kini markas Victoria di dalam bahaya. Mengapakah Papua sudah nyatakan sudah berdaulat penuh de facto, berikanlah de jure tentang kemerdekaan dalam sidang ini. Bukan hanya ngomong, tunjuklah perilaku. Berikan kemerdekaan kepada Palestina, kepada Papua Barat, kepada Aceh, kepada Timur Timur. Papua merdeka! Papua merdeka! Aceh merdeka! Aceh merdeka! Maluku merdeka! Maluku merdeka! Palestina merdeka! Palestina merdeka! Dunia menjadi damai karena kemerdekaan. Penjajahan menjadi konflik tentang penjajahan, pembunuhan manusia. Sekian dan terima kasih.